Mbongo. No Zigzag. Sariampo. No Ngeke sihlangana naye. Kunjani la? Nayaphila. Kanti Mbongo uzifihle kuphi kanti ngizwa abalandeli bayakhala bathi Mbongo nya. Yes Zigzag. Mina ngingathatha indoda ngiphansi ngale kanti uzonakhatha khona leti ke thwaso amaviki amaningi kakhulu laphana. Kodwa ngithi abalandeli bangakhali isikhathi eside ngoba kahle kukhona okuzayo kahle bathi gijima nogwajwezo futhi. Manje abalandeli bathi Mbongo entertainment bayayifuna. Bathi bazwe nyakenye laphana umdaweni ebehamba yedwa. Akusichazele ukuthi manje abalandeli ngabaphendula ukuthini kona laphana. Ngithi balandele ngithi jabula mpimbo ngoba usaginya laphana ngoba Mbongo statement izalezana ngithi hardest property microphone nobody can touch us. Yonke mntu umuntu kalahla abantu bakithi abantwana labana umnyama kayele joka la ngithi nazazi inkosi zezalo zimnyama ngithi nilinde kwamfana abantu bakithi ngendlela right kwamfana lo nyanga ngithi hayi silutha kwasani akuthithanga kancane ngosafudunyana bathi uzobamba ingozi ngaphansi kuzeke. Yes. Niyazizwela abalandeli. Manje Mbongo ngifuna ukwazi kuwe ukuthi lo nyaka wayabathembisana abalandeli ukuthi uyatholakala uzoba khona kule umkhakha music. Yes, good. Esaliyango. Ngithi balandele lo nyaka ngithi ngiza naso isibhobhobo siyanatata umsindo eround umsindo ibompum isipatanika. Lo nyaka abantu bakithi jabula ndijule kwamfana ngoba sisanaso liyana eChina kusamankalanyana so la kusafudunyana so ulalela uzuthi ithini ezikuse. So usho ukuthi ngazwa ukuthi kuvele ngime vele. Ume yazi ukuchayisile. Usho ukuthi Sariampo vele siyatabhala siyananayila vele zokuberebe. Bathi inkoyi iChina kwabakho ingwemondo. Nizizwele lani balandeli kulindelane nani qhaweleni uthi sevumbulukile kulo mlindi wake ecashe kuwo uthi lo nyaka kulo nyaka. Yes. Bathi ungazwa ukuthi bu ichichili Sariampo khona. Kuthiwa ume.